Sağ için hao muhterem tamaşaçılarımız, biz bugün sizni yukarıda Kıtay tilinde selamlayamiz. Dostlar, biz gaile temasını devam etamiz. Hem biz de bugün konakta Kıtayda ötkerilgen en baxtli gaile konkursunun jenguvchisi G'izzatullah hem Halime Hasanlar. Hayırlı irte, assalamu aleykum. İsenmisiz? İsenmisiz, hayırlı irte. Biz sizni studiyamızda selamlarga bek şadbız. Şulay ettirip Kıtayda en baxtli gaile degen beygi ötkerile. Ol nindi beygi, nindi konkurs? Bu 2009 yılı 1 Oktober'dan başlandı Xitay Xalq Respublikasında. Mine Xitayda 56 millet yaşaydı bedi. Mine Tatarlar şunun birisi. Bir milletten birden baxtlıqayla sayla oşlay belgisi buldu. Mine bunda Xitay Xalq Respublikası boyunca 24 zor tüvekler var. Arkaysı tüveklerde biləsiz bir keng xalq. Şunda 3 ay boyu şu saylamlar oldu. Bütünüsü kompütörde tavuş verdiler. Onun şartlar var, belgelemeler var. Şu şartlar boyunca en ahırında jenguvchisi bolup, baxtlıqayla degen diplom aldık merkezden, Xitay Xalq Respublikası izinden. Şimdi bir şartından da baxit türünde kişilerin türlü kuraşları bola. Mesela gaile kursa da baxit bola. Kelleler balalı bolsa tag'in baxt diye, balalar yuqori o'quv yurtlarga o'tadigan bolsa Alloh baxt diye. Endi mana bizning baxt deganlarga da o'xshamay ayrimcha bo'lgan bir baxt bo'lib o'tira. Mana shunda 3 oydan so'ng 2010-yılı 1 yanvarda buni natijasini e'lon qildi dedi. Şu vaqtında mana kompütördan gene bildik, kaylab rahmat xatlari köprek geldi. Şundan Xitayda yaşayıcı Tatarlarının birden bir vakili hem baxtlı gailesi bulup kaldık. Halim abi, amine sizin konkurstan algan tesirleriniz var mı? Hem nindi? Siz nindi hisler kişirdiniz әлеге konkursta, әлеге бәйгегә ничек әзерләндегез? Ничек сезнең өчен әлеге бәйге ничек узды? Bizning üçün bolğanda men oylayım, biz endi şu kadar baxtlı, özümüzni şu kadar oylamagan yerden şolay saylanıp çıqqanga bek şat bolduq. Endi şu Tatar milletine vakilatan beyge algaç, endi şoğan nima kılarlık hurur bolur kerek. Biz şoğan halklar, kişiler bizden süyünerlik bir narsalarini ko'rsatuvimiz kerek deb tırıştık. Halime hanım, benim bilumcha siz Tatarstanda birinchi topqir Qozonda nishik ishimi Qozon? Tatarstan ishadimi? Bek ushadi, bek ko'ngilli, bek shod, mana bek to'lqinlandim ko'rib, har bir tigi Qul Sharif masjidlarga yurdik, avullarga bardik, bek rahat, bek suyunarlik, televizorlarni ko'rdik, qaradik, qaraganimiz butun tatarcha söyleganlar, ruscha da var. Endi men o'zim bunday o'ylagam, endi Tataristonga kelgach bütün konsertler, bütün televizor 24 saat boyu Tatarcha söyley deb o'ylagan edim. Lakin alay bo'lmadi. Ne ishlab bu Tatarcha bir kanalda narsa uchun biroq Tatarcha söylemey degan bir hislar bo'ldi endi. Men turmush iptashimdan so'radim, "Bu endi ne ishlab bunday bo'ladi?" desam, endi bu yerga qaray endi Rus Tatar yashagach, endi balki shulay bo'lar degan hislar bo'ldi. Allah olsa yaxshi bo'lib ketarman nasıl. Amin, şolay olsun. G'izzatullah bey, amine bilasizmi, meni xotin qiz bo'laraq sizning qovushu ham endi muhabbat tarixingiz qiziqsindira. Nechik tanishdingiz? Mana atilar bilan atilar iddash bo'lib o'tadilar. Deganda mana hozir Xitoyda yashovchi tatarlar 6018. Men mana Qo'ja shahrida yashayman. Qo'ja shahrining o'sha yaqindagina To'qay izin bo'ylab boruvchilar bordilar. 3 qiz mana Ramazan ayında vardı bütünsü. Oraza tutkanlar bik tolkunlandık, şu kadar şatlandık. Bizim üylerde de şu iftar aşılarını aşadılar. Şimdi Tatar, biz bir millet. Milletini saklap kalatıran birden bir iş koysanız, til bit millet mevcutligi. Til yoğalsa millet yoğala. Öz tilinde bilmey ol kimligin millet bulup niçik tanla diye şiir yollar bilen başlayasın kiler. Şimdi biz uşlay yaşaykenmiz, milletini saklaykenmiz. Ben turmuş ittashni Tatardan tavarga tirishdik. Şu bilen bu hem benim sabaqdaşım bular. Bir sinfda o'qiganmiz. Kichkinamizdan birga bo'ldik. Ülkelerde de şulay his bo'lgan bularga kerak. Kaynab şu shulay endi Alloh taolaning rahmatida bir gaila qurdik. Hozir 3 malay var.
Екісі мұнда Тәугімалай білән Түпчік Қазан Бопай. Міне осылай яшап ятабыз бек яхшы. Гыйззатулла әфәнде, мин беләм, сез укытучы һәм сез Кытай телен укытасыз. Сез димәк Кытай балаларына да Кытай телен укытасыз. Кытай теле авыр телме? Аны бик авыр тел диләр. Ул чыннан да авыр телме? Енді Қытай тілі мындай 3500 хат білсәгіз, харf білсәгіз, гадәттәге тормыштагы эшләрне, гадәттәге эшләрне бетерергә була. 7000 хат білсәгіз, мақалалар язып, диге киң сөйләшеп бөтен нәрсәне белергә була. Енді Қытай харфының саны жоқ, бик көп. Енді осыны үйренерге тырыштық. Нәрсеге дегенде біз şu Қытай Халық Республикасында яшадық бит. Яшау үшін шундағы бірден бір тілін үйренуге керек. Тілін білгеш, аны яшау жеңілірек болар. Міне мен Құлжа шәһәрендә яшайм. Қазір Іле обласлық кадрлар институтында оқытушы. Оқытушылық эшлейм. Қытайларға Қытай тіл дәрісін берем. Аннан сырт Қазақ, Уйғур, Өзбек, Шибе дияләр. Ошы аз санлы милләтләргә дә Қытай тіл дәрісін берәм. Сез иң бәхетле гаилә бәйгесендә җиңеп чыктыгыз. Менә сезнең фикерегезчә, бәхетле гаиләнең сыры нәрсәдә? Бәхетле гаилә корыр өчен нинди кешеләр булырга кирәк? Бәхетле гаиләнең беренче шарты теге без дә шул бәйгедә булгандагы шарт. Нәрсә дисәгез, ерлі хатын бір айлада өзлер тату боларға керек. Екінші, әрқайсы өз хөкүмәттә эшлейбез бит. Хезмәттә нәтиҗә яратылган боларға керек. Хезмәтендә көрнәкле нәтиҗәләр боларға керек. Үшінші, туганлар белән тату өткән боларға керек. Төртінші, көрчеләр белән тату өткән боларға керек. Бешінші, ушу бәхетле гаилә төрендә өзінің үлгі боларлық ішлері боларға, іш езлері боларға керек. Міне шошы көп шартлар бар. Міне бізні ошы бәйге қошқан вақтында бүтін татарлар тізімленділер. Шолар қатарында мен де тізімленгенмін. Аннан ең ақырында 3 ғайләні шартқа тола екен деп 3 ғайләні бүтін желерге таныштырды. Бүтін біздің тұрмыш жолларымыз, біздің қысқаша тәржіманларымыз баранда, ішлеген ішлеріміз, бәхетлі гаилә болудағы шартлар деген көп бүтін нәрсе Қытайша жазылған. Şu bilen konfetorda 3 ay boyu tavış беру, сайлау işler oldu. En ahırında şu şartlarga tolgaç men жеңіп алдым бек шатлыдан. Biz sizin için көңілден құтлыйбыз. Һәм инде сезнең Татарстан тамашачыларына әйтер сүзләрегез дә бардыр. Теләкләр бармы? Җиткерегез, рәхим итегез. Кеше үп яшәгәч, менә мин Кытайда тудым, Кытайда оқыдым, Кытайда хезмәт эшләдем. Yaşadım, bik rahat şolay, anda milletler bik tikiz, bik rahat yaşayı. Mında şunda yaşayan bulsak da köngülde Tatarstanım dip yaşadım. Nersege kişinin vatanı bularga gerek, kişinin tili bularga gerek, dil bularga gerek. Til bilen din saklanganda gine bütün iş bula. Meyli qaysı kişi bolsun, men özüm oylayım, mine til bilen din saklanara gerek. Mine biz elhamdülillah Müslüman. Mine 921 yılı bizning Bulgar babalarımız İslam dinini kabul kıla başlagan. Mine hazırga xatlı Allah'a şükür İslam dinini tutabız. Mine biz yanıdan gına Allah Teala tarafından ana kursağının yerge düşkende abiler yaki aniler taza çüpürek bilen Bismillahirrahmanirrahim degen söz bilen balandı çüpürekке, taza çüpürekke orayı. Mine birinci mertem dininin kulakka kirevi bula. İkinci mine 5-7 gün aralığında ömürlük ibdeş olgan isim koşa. İsim koşkanda mollаны çakırıp, kolga alıp, kıblaga karap, kışkırıp durup isim koşla. Mene bul balaga ikinci mertem dinin kulakka kerevi. Ondan soň ana sütü bilen Tatar, biz Tatar bulgaç Tatar tilinde terbiyelendik. Şulay endi şoğaş mene Tatarstan'a kelgeç, Tatarstan dip yaşadık. Kazan şehrimiz dip yaşadık. Ätilerde oşulay ötken bit. Men özüm biraz şiirler yazam. Bir-iki şiirler okup beresinde kele. Әйдәгез, рәхим итегез. Бәлки бер шигырегезне тамашачыларыбызга да тәкъдим итәрсез. Мында әйтә кете торган нәрсә, Кытай Халык Республикасында 56 милләт яшәйди бит. Конфеторны әчсәгез, татарлар мәдәният дип бер генә бассагыз,
birinchi martam g'ilm urlig'in chashgan millat tatarlar degan xatlar, Xitoycha xatlar ko'zimizga chalqitsa. Mana birinchi martam bilim urlig'in chashgan tatarlar bo'ldi. Mana tatarlar 56 millatning 52-o'rinda turgan bo'lsa da, son yog'idan oz bo'lsa da, mana madaniyat, saviya, bilim yog'idan birinchi o'rinda turadi. Bütün Xitoy xalqi respublikasida 56 millatning ichida butunisi o'qigan savodli xalq hisoblanadi. Mana o'sha ota-bobolarning ishlagan ish izlaridan kitoblarni qaraymiz. Mana boshqa bo'ta millatning Qozoq, Uyg'ur, Xonzu, Shiba degan mana millatlar yoza butunisi tatarlarni maqtab yozganlar. Ham maqtanarliq ishlarni bobolari ishlaganlar. Shunga ko'ra bir yazgan she'rini o'qib ketasim kelar. Maqtanam ota-bobomdan. Rahmet etiniz. Elikten Tatarlar mağrifetçil tanılgan gaylevi mağarifi Tatarlardan taralgan. Zamanavi mektepni izlenip Tatarlar eşken, nadanlıkını yoğaltıp gılım urluğun çeşken. Şuna göre Kulcada da karangı günler ağargan, mağrifet tağın attırıp öşmez izler kaldırgan. Novigurt arkalı da yurt salonu üretken, şundan berli balkınıp yurtlar salına retlep. Mene şulay turmuşta ahlak edep körsetken, rahat turmuş yaşavını çın barlıkta üretken. Şuna göre er millet maktap yazgan tatarını, tarih katlamlar sayın tabarsız şanlı tarihini. Şulay bizning babalar tarihte mengi kalarlık, maktavlı eski alarlık dastan bolup yatalar. Bu maktanış, bu bit gurur milletimnin şöhreti. Bizni şulay maktantkan babalarının hürmeti. Maqtanudan haqlı maqtan, babalar iş izi bilen, sende qaltır artqa dastan, öz mihnet əcirin bilen. Boş söz bilen bitmi iş, vaqt boşqa ozmasın, ozgan vaqt keri qaytmay, ökünüşke qalmasın. Ata-baba tarixin kimler saqlab qalalar, milli hisli aqıllı, şular saqlar aqlı. Oqub qara tarixni sende tatar balası, qarab görgün parıqlab, көңіл көзді анықлап. Ескерткіш. Subhanallah. Hürmetli tamaşaçılarımız, әлгі ертені bizimle бірге қаршы алдылар. Ғиззатулла һәм Халима Хәсәннәр, біз сіздің білен сау болашабыз. Тағын бір қат бик зор рахмет тапшыруыңызда қатнашуыңызға. Һәм сізге енді Қытайға қайтқанда хәйрлі юллар тілейміз. Бәхетле булыгыз. Рахмет. Біздің тапшыруымызны һава торышы турындагы мәгълүмат